kurumirira guikio ngono kwa Ategi a thamaki 22 aria manyitirwo magitega thamaki ni borithi cia kuuma bururi wa Uganda muthenya wa kiumia. Atano ao ni marekereirie kurekereirio. Ategi acio a thamaki manyitirwo ni borithi icio makirikana ni makirite muhaka na mategaga thamaki mwena wa Uganda. Kiraithe ni mwaria wa thirikari guku bururi-ini. Kama tutaendelea kuishi majirani na Uganda, wavuvi wa Kenya kuingia Uganda na kutega samaki, waezi wa Uganda kuingia Kenya na kuiba gari ama baisikeli ama pikipiki, na vyombo vya usalama Kenya ama Uganda kuchukua hatua kulingana na sheria zao, ni jambo ambalo litaendelea. Tusije tukaangalia ile hali ya mambo yanayoendelea na Uganda ni kama ni jambo kubwa sana. Haya ni mambo ya kawaida na tusiweke siasa ndani. Maya magithiaga nambere. Ndugamano ni thiite nambere na kwiyumiria muhaka-ini wa Kenya na Tanzania. Kurumirira kwendio na njira ya munada kwa mahiu ma arithia a kuuma guku bururi-ini ni thirikari ya Tanzania. Mahiu ngiri 1,325 nimendirio gukirikana arithia acio marithagia mwena wa Tanzania matari na thutha. Thutha ucio gucinwo kwa njui makiria ma ngiri 3,500 iria iraumite guku bururi-ini, undu uria riu urekwo wahota kuhotomia uiguano gatagati ka mabũrũri maya meri. Irungu macaria ni muthuthuria wa maundu ma wonjoria. Ni ko affect tondu kambuni iria citari cito cikoragwo cithiete kou ri ungikirora uratwara mbeca ciaku kou ni ukwenda ingi ngitiro hii ni andu aria trust no na riu wendo ngihota ku inject mbeca nyingi thiini wa bururi ucio tondu uri na guoya ungicokorora riu akorwo ungicompare taru akorwo taru Rwanda they have no problem. Come you people come ukai mure hindo cianyu kundu kuriku ngagiciria hihi Tanzania ni gukorwo na limited investment from the other countries. Ikinya ria thirikari ya Tanzania nilimeneirio ni atongoria ngurani undu umwe na mwaria wa thirikari guku bururi-ini. Kuhusiana na uhusiano wetu na Tanzania, tumesema kama serikali na nitasema kwa Kiingereza, we would have wished that the issue of our herders getting into Tanzania illegally could have been handled in a better way. Ndugamano teno ironeka thiini wa bururi wa Tanzania na Kenya no icorovirwo tu na kindu geto diplomatic discussions. Tondu hindi ciothe mundu egukira karaga kiruta mushinga nawe murutira wake. Yeah, that is war. Na juge ati we need each other in these two countries. Hem mabũrũri mafengi maingi ma university Uganda hem kundu gwitu Tanzania hena andu marutaga Tanzania kwina andu ao meguku. Gwakiriria, it is important to ikareta a brother and a brother as Tanzania and Kenya. No na kuri uguo thirikari no irageria uria ngihota niguo kunina ndugamano ino niguo kurehe thayu na uiguano mihaka-ini ino. Uiguano na urumwe gatagati ka mabũrũri ni undu wa bata muno na nikio thirikari irageria uria ngihota niguo inine ndugamano iria ikoretwo ho gatagati ka bururi wa Tanzania na Kenya muhaka-ini wa mabũrũri maya meri. Ngiribotera Kameme TV. Ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.